الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا لتلقي العلم ولطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، إنه ليسعدني ويفرحني أن أكون بينكم في هذه الليلة الطيبة المباركة. Alhamdulillah, Syekh mengawali dosa beliau dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga melanjutkan dengan berselawat atas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh juga melanjutkan dengan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kelapangan dada kita semua. Dan Syekh melanjutkan, di antara perkara yang sangat saya senang dan yang membuat saya bangga di malam ini adalah saya bisa bersama kalian, saya bisa bermalam dan berduduk bersama kalian di tempat yang sangat mulia ini. أنتم تحققتم بصفة من صفات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Sallallahu alaihi wasallam, kalian benar-benar bersifat seperti sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نبينا كان يتيما Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang anak yang yatim. توفي أباه وأمه حامل به. Bapaknya, abahnya beliau meninggal, sedangkan beliau masih di dalam kandungan. وقبل أن يبلغ في اصطلاح الفقهاء سن التمييز 6 سنوات وأمه قد انتقلت. Dan sebelum beliau tamyiz, sebelum beliau balik dan beliau sebelum tamyiz, yaitu balik menurut para fuqaha, dan ibunya pun meninggal. فولد فطيم وعاش يتيما. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tanpa seorang beliau dilahirkan tanpa seorang ayah. Beliau juga ketika hidupnya yang kemudian ibunya pun meninggal. وقال الله فأما اليتيم فلا تقهر. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan adapun anak-anak yatim dan adapun anak-anak yatim, maka jangan kalian perlakukan mereka seperti terpaksaan. فما أنتم فيه هو صفة من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Sifat yang kalian miliki sekarang, yaitu kita semuanya dan kita di sini yatim, ini adalah seperti sifatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau juga seorang anak yatim. فإن كانت لكم أسوة وقدوة فأسوتكم هو الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Kalau kalian mau teladan, kalau kalian teladan, maka teladan kalian yang harus kita teladani, yang harus kalian teladani adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. النبي ولد يتيما. Yang mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan beliau dalam keadaan yatim. فلم يكن هذا اليتم علة تجعل النبي يتحطم أمام هذه الدنيا. Dan meskipun beliau yatim, tetapi dengan keyatiman beliau tidak takluk dengan kehidupan dunia ini. بل علم أن له ربا خالقا. Tetapi baginda Rasulullah, meskipun beliau yatim, beliau tahu bahwa beliau ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. هو الذي يتكفل بالآباء والأبناء. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menanggung semua urusan seorang bapak
dan semua urusan bapak-bapak dan juga semua urusan anak-anak. فقام ونهض. Kemudian ketika Rasulullah mengetahui hal ini dan beliau juga mengetahui hal ini, beliau kemudian bangkit dari keterikatan beliau tersebut. قام الليل، سهر الليل، اشتغل في النهار، وجد واجتهد في طلب المولى جل ذكره حتى أعطاه الله فوق ما يتمنى. Beliau bersungguh-sungguh, baginda Nabi Muhammad bersungguh-sungguh di waktu malam, beliau bergadang di waktu malam untuk bertemu dengan Allah, untuk bermunajat kepada Allah. Begitu juga di hari-harinya, di siang hari beliau juga benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. وما سورة الضحى إلا نموذج لليتيم. Tidak adalah surah yaitu surah dalam Al-Quran surah Al-Duha, kecuali surah Al-Duha ini adalah menjadi sampel bagi anak-anak yatim. النبي فقد الأب، فقد الأم، فقد الزوجة، فقد النصير، فقد العم أبا طالب، فقد الكل، وأخرج وطرد من مكة، ومع ذلك ظل ثابتا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditinggal oleh ayahnya, beliau ditinggal oleh ibunya, beliau ditinggal oleh istrinya Khadijah, beliau juga ditinggal oleh pembantu beliau yaitu orang yang penolong beliau yaitu Abu Talib. Semuanya meninggal beliau, dan bahkan beliau juga diusir dari kota Mekah dan kota Madinah. Bahkan beliau juga diteror oleh musyrikin ketika itu. Meskipun dalam keadaan seperti itu, tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tetap kokoh. لما مات أبو طالب عبد المطلب وبعده أبو طالب، ظنت قريش أن النبي انكسر وصار ضعيفا ليس معه سند. Ketika kakeknya Abu Thalib wafat dan ketika juga pamannya meninggal, ini orang-orang Quraisy memikirkan, mereka mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad ini beliau telah terjatuh, beliau telah terperosok, dan mereka mengira bahwa Nabi Muhammad sudah lemah dengan tiadanya beliau-beliau ini. فقام ينهض يأخذ بالأسباب. Tetapi Rasulullah tidak seperti itu. Beliau tetap semangat, beliau bangkit, dan beliau juga mengambil alasan-alasan dan sebab-sebab untuk menuju dan mendekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. خرج إلى الطائف يقول لهم من يحمل عني هذا ومعي هذا الدين. Kemudian ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan menuju ke suatu daerah namanya Taif. Bahkan beliau bertanya, siapa yang akan membantuku membawa agama ini? فما كان جواب أهل الطائف؟ Ketika beliau bertanya seperti itu, apa jawaban dari orang-orang yang ada di daerah Taif itu? قالوا له أنت يتيم لا ناصر لك. Mereka berkata, "Hei Muhammad, kamu itu yatim, kamu itu tidak ada orang yang membantu." ورجموه بالحجارة. Bahkan mereka melempar Rasulullah dengan kerikil, dengan batu. أراد الله أن يعلم النبي أنه لا يركن إلى مخلوق. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad jangan pernah sekali-kali condong kepada makhluk. والنبي لم يركن إليهم. Dan Nabi juga tidak condong kepada makhluk. إنما النبي أراد أن يأخذ بالأسباب. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ingin mengambil yaitu langkah-langkahnya, sebab-sebabnya. فلما رجموه بالحجارة، maka manakala mereka melempar Rasulullah dengan batu, وانقطعت الأسباب والطرق إلا إلى الله، dan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah pun sudah terpotong kecuali jalan Allah Subhanahu wa taala. وعلم ألا ملجأ من الله إلا إليه. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tahu bahwa tidak ada tempat kembali kepada Allah selain yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
توجه إلى مولاه. Kemudian Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah, bertawajjuh kepada Allah. الذي بيده حقيقة الأمر. Yang mana Allah inilah di dalam kekuasaannya, hakikat semua urusan itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku kepadamu aku mengadu kelemahan kekuatanku. أنا لا يوجد معي قوة، لا يوجد معي جيش أنشر به هذا الدين، إليك أشكو ضعف قوتي. Yang artinya, ya Allah, aku tidak punya tentara, aku tidak punya kekuatan, aku tidak punya apa-apa, dan aku mengadu kelemahanku ini kepadamu, ya Allah. وقلة حيلتي. Dan juga bekalanku sedikit. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. Meskipun begitu, ya Allah, dan selama Engkau tidak pernah memarahiku dan Engkau tidak benci kepadaku, maka aku tidak mempedulikan hal-hal tersebut. فلما توجه إلى الله نزلت النصرة. Maka ketika Nabi Muhammad meminta bantuan dan bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bantuan pun Allah kirimkan kepadanya. وجاء الفتح الإلهي. Dan kemudian tibalah fatih pembebasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. فجعل الكافر يكون سببا في من يهتدي على يد النبي. Maka kemudian Allah pun menjadikan orang-orang kafir di ketika itu menjadi penyebab untuk orang-orang kafir yang lainnya masuk ke dalam agama Islam. Mereka pun memberi petunjuk melalui orang-orang kafir yang tadi itu bahkan. النبي دعا أهل الطائف ما أسلموا. Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada ahli Taif, mereka tidak ada yang masuk Islam. فقام أحد زعماء هؤلاء الكفرة وقال لغلامه أعطه بعض العنب. Ada seorang pembesar dari orang-orang Taif itu, mereka berkata kepada seorang anak kecil itu, ini kasih kurma ini kepada beliau, itu kepada Rasulullah ini. Disuruh kasih kurma kepadanya. وما علم أنه بإرسال هذا الغلام بهذا العنب يقدم هذا الغلام ليكون أول من أسلم في هذه البلدة. Maaf, bukan kurma tapi anggur. Jadi orang-orang pembesar ini bilang kepada anak ini untuk suruh kasih anggur kepada baginda Rasulullah, dan Rasulullah tahu bahwa tidak ada, yaitu diutusnya seorang anak ini untuk dikasih kepada dia, yaitu berupa anggur ini, kecuali nantinya si anak ini dia yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW dari masyarakat Taif itu. النبي دعا الإنس ليؤمنوا فلم يؤمنوا، وإذا بالمولى جل ذكره يؤيده بأن يصرف إليه نفرا من الجن ليسلموا على يديه في تلك اللحظة. Rasulullah SAW berdakwah kepada jin, dan jin ini juga tidak mau ikut dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memalingkan dan menguatkan Nabi Muhammad dengan mengutus jin, dan pada akhirnya dia pun mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bahwa ada sekelompok jin, yang mana sekelompok jin ini yang akhirnya yaitu mereka dipalingkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang manusia ini tidak beriman, dan dengan dipalingkan jin ini maka mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. فاليتم ليس عائق أمام طلب العلم وأمام الآخرة وأمام طلب رضاء المولى جل ذكره. اليتم ليس يعني عائق. Sifat yatim yang kita miliki itu tidak menjadi kerikil, itu tidak menjadi penghalang untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa menjadi penghalang untuk kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
أنتم لا بد أن تثبتوا للغير أنكم وإن كنتم أيتام لكن الله عز وجل معكم. Kita nyo ada di memandung saya disarankan bahwa kita nyo harus tampukkan, kita nyo harus tampukkan urut-urut yang yakin yang lain bahwa meskipun kita nyo yakin tetapi Allah Subhanahu wa taala nah saja kita nyo. وأكبر كرامة لكم أن الله ساقكم إلى هذا المكان. Dan yang paling raya kemuliaan bagi urun-urun Bang Bandung di sini adalah urun-urun Allah bertempatkan bak dayahnya. وجعل هؤلاء المشايخ الكرام خدما لكم. Dan Allah menjadikan guru-guru yang hadir-hadir di dalam Bandungnya untuk sebagai pelayan bagi kita di sini. يقومون الليل ويسعون في النهار من أجل خدمتكم. Guru-guru kita yang hadir dan guru-guru yang lain yang malam berbudah dan guru-guru menjaga dan bijak untuk kita harta mandu-mandu untuk bidang yang lain itu. فاشكروا الله على هذه النعمة. Maka warna kalaminya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah beri kepada kita. وعبروا عن هذا الشكر بالمذاكرة والجد والاجتهاد. Dan nikmat yang Allah beri kepada kita itu kita ekspresikan melalui kita mudzakarah, melalui kita tak ulang pelajaran, melalui kita tak bersungguh-sungguh dalam kabul. لا بد كل واحد منكم أن يجعل من نفسه أن يقوم ويثبت ويفتح مثل هذا المكان لغيره من الأيتام. Dan jin-jin kita juga bantu. Jujur kita yang ada di sini ada ilmu membantu benar niat benar betul-betul dalam hati itu lo sini bertekad tapi dari dayanya dan kita bertekad betul sebagaimana yang kalian disebut oleh Nabi yang kita bersama. فحافظوا على أوقاتكم. Maka dan jagalah waktu-waktu kalian. وذاكروا دروسكم. Dan ulanglah pelajaran-pelajaran kalian. واجتهدوا. Dan bersungguh-sungguhlah. واعلموا أن طلب العلم لا ينال بالنوم والتمني. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu itu tidak diperoleh dengan tidur dan dengan banyak makan. طلب العلم ليس صعب. Menjadi penuntut ilmu dan kita menuntut ilmu sebenarnya itu tidaklah susah. ولا مستحيل. Dan itu bukanlah hal yang mustahil. هو سهل ويسير. Menuntut ilmu itu mudah. ولو إذا أردتم أن تعرفوا ما هو العلم. Dan jikalau kalian ingin mengetahui apa itu ilmu, فاعلموا أن أعظم العلم كتاب الله. maka ketahuilah bahwa sesungguhnya yang paling agung, ilmu yang paling agung itu adalah kitab Allah, Al-Quran Al-Karim. قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak meluputkan sesuatu pun di dalam kitabnya. وقال عن هؤلاء الكفار الذين لا يعلمون حقيقة العلم. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan kepada kita dan mengisahkan, mengabarkan kepada kita, berfirman kepada kita terkait dengan orang-orang kafir yang mana mereka tidak mengetahui apa itu ilmu. قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. Mereka itu tahu, mereka itu mengetahui adalah hal-hal yang zahir dari kehidupan dunia, sedangkan dengan akhirat mereka itu termasuk orang-orang yang lalai. فأنتم تحملون منهج النبوة. Yang urun-urun yang ada di Bandung dengan nume itu metode dan jalan nubuwah. هل تعلمون ما هو القرآن الكريم؟ القرآن الكريم صفة الله. صفات الله لا يحاط بها علما. صفات الله لا يستطيع مخلوق أن يتحملها. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana makhluk ini tidak mampu untuk menanggung sifat tersebut. ولكن الله يسر وحيه وقرآنه فجعله في هذه الحروف
وفي هذه الأوراق وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Tetapi meskipun manusia dan makhluk ini tidak mampu menanggung sifat Allah tersebut, kemudian Allah pun memudahkan sifat tersebut, yaitu melalui ayat-ayat dan huruf-huruf yang ada di depan kita, yaitu Al-Quran ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran bagi kalian, dan sungguh telah kami mudahkan ingatan ini kepada kalian. Apakah ada di antara kalian yang bertadabburnya? كرما وجودا وإحسانا منه. Ini adalah bentuk yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. قال يسرنا من التيسير، يسرنا القرآن للذكر، أي لمن أراد أن يذكر. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini, yaitu yassarna, telah kami mudahkan Al-Quran ini lidzikr, yaitu bagi orang-orang yang ingin mengingatnya. ثم قال فهل من مدكر، هل من إنسان متعظ يتعظ من هذا القرآن. Kemudian lanjutan ayat ini Allah berfirman fahal min muddakir, artinya adalah apakah ada orang yang benar-benar tahu, apakah ada orang yang benar-benar memikirkan Al-Quran ini. وإلا من يكون هذا الإنسان حتى يلهج بذكر الله، الله الله الله، من تكون أنت؟ Siapa kita? Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebutkan dan berzikir dengan Allah, Allah, Allah. Siapa kita ini? فكما يسر لك وحيه أيسر من الوحي طلب العلم. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan kepada kita, yaitu kita menerima Al-Quran ini melalui Nabi Muhammad, dan itu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan bagi kita untuk menuntut ilmu. واعلموا أن حقيقة العلم Dan ketahuilah bahwa hakikat ilmu itu ليس ما في الكتب. bukanlah apa yang ada di dalam kitab saja. هذه الكتب وسيلة توصلك إلى العلم الحقيقي. Kitab ini adalah wasilah, media yang menunjuki kita kepada ilmu yang hakiki. قال الله تعالى Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. tetapi ilmu itu adalah ayatun bayyinat, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata di mana di dalam dada-dada orang mukmin. هناك حقيقة العلم الذي يتلقى من أفواه الرجال. Ada hakikat ilmu. Di sana itu ada hakikat ilmu, yang mana hakikat ilmu itu diambil melalui kita bermujalasan dan melalui kita mendengar dari guru-guru kita. ويتلقى بالجثي على الركب. Dan ada juga yang diminta dan dihasilkan ilmu yang hakikat tersebut, yaitu melalui dengan kendaraan. وبالأدب. Dan juga harus dengan mempunyai adab. فأنتم لا بد أن تحمدوا الله على هذه النعمة التي أنتم فيها. Kita juga harus berpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kalian diberi Allah kepada kita saat ini. ساقكم الله إلى مدرسة تعلم الأدب قبل العلم. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita, tempat kita tempat dayahnya, yang mana dayahnya perlu kita lebih awal ada perlu ketimbang perlu bimbing. علم القراءة والكتابة الكافر يعلمه. Ilmu qiraah dan ilmu kitabah itu orang-orang kafir juga menuntutnya. لكن الكافر والمؤمن متفقان على أن العلم وأساس العلم التربية والتعليم، لا علم بدون تربية. Tetapi orang-orang kafir dan orang-orang muslim mereka sepakat bahwa fondasi ilmu dan fondasi ilmu itu adalah dengan tarbiyah, bukan hanya dengan ta'lim. Bahkan kalau misalnya seseorang dia ingin menuntut hanya dengan ta'lim tapi tidak, maka ini adalah sia-sia. لا تظنوا أن الذين في المدارس العصرية أفضل منكم. Jangan kalian kira orang-orang, teman-teman yang ada di pesantren-pesantren ataupun yang ada di tempat-tempat yang modern itu mereka lebih afdal dari kalian. لماذا؟
Kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa kita jangan mengira seperti itu? لأنهم يجدون العلم لكن لا يجدون التربية والأخلاق. Karena tempat-tempat yang modern itu mereka mungkin mendapatkan hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi mereka tidak mendapatkan yang namanya akhlak. وزارة التربية والتعليم ولا يوجد عندهم تربية. Dan bahkan kementerian misalnya kementerian wizarah itu tarbiyah wa ta'lim, yang di sana ada yang namanya ta'lim, tetapi mungkin di sana tidak ada yang namanya tarbiyah. لكن في هذه المجالس وهذه المعاهد تجد التربية والتعليم. Tetapi di tempat-tempat, di daerah-daerah yang seperti ini, kita dapatkan yang namanya tarbiyah dan ta'lim. Tarbiyah adalah pengajaran akhlak dan tazkiyah, sedangkan ta'lim adalah pengajaran ilmu agama. هذا هو الذي قال الله لنبيه وأوصى الله به نبيه وبين أنه هو المنهج الإلهي النبوي. Dan inilah yang Allah perintahkan kepada nabi-nabinya dan Allah wasiatkan kepada nabinya, dan ini juga perkara yang Allah berikan kepada mereka agar, dan ini menunjukkan bahwa inilah jalan yang sempurna. قال الله في أول سورة الجمعة. Allah Subhanahu wa taala di dalam permulaan surah Al-Jum'ah berfirman, قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ما هي وظيفة هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياته، الآيات الكونية والآيات القرآنية والآيات الإعجازية المعجزات. Di dalam surah Al-Jumu'ah ini Allah berfirman, dianya Allah yang telah mengirim kepada orang-orang yang buta huruf ketika itu, yaitu rasulan, utusan, yang mana utusan ini juga mereka ini juga dari manusia itu sendiri, yang profesi mereka dan tugas mereka adalah yatlu alaihim ayati, yang mereka membaca, yang mereka mengajarkan dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. بعد ما يأمرهم بالتفكر في الآيات. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintah mereka untuk bertafakkur dengan ayat-ayatnya, قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية قبل تعليم الكتاب والحكمة، الأخلاق قبل القرآن والسنة. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam firman-Nya, mereka membacakan kepada mereka, para nabi ini, para utusan ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga mentazkiyahkan para umat-umat ini, dan pada akhirnya wa yu'allimuhumul kitab, dan mereka juga mengajarkan, dan para nabi ini juga mengajarkan kepada umatnya kitab, yaitu ta'lim dan tarbiyah. Tarbiyah ini lebih diutamakan daripada ta'lim. Akhlak itu lebih penting, lebih awal yang harus didahulukan bahkan ketimbang Al-Quran dan As-Sunnah. ولذلك المعلم قبل المنهج. Oleh karena itu, yang paling utama adalah muallim, yaitu si muallim itu, si guru itu, si gurenyan sebelum memasuki kepada metode pembelajaran. قبل ما ينزل القرآن والسنة الله أدب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله كما قال وإنك لعلى خلق عظيم قبل نزول القرآن. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'an kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah dahulu mengajarkan adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Al-Quran dan sebelum Sunnah, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu mengajarkan adab kepada mereka ini. كان الصادق الأمين قبل نزول الوحي. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah bergelar dengan Shadiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya, bahkan sebelum diturunkannya wahyu Al-Quran. قال الإمام البوصيري فهو الذي تم معناه أي الأخلاق والقيم وصورته الصورة الظاهرة لما كمل وصار في قمة الكمال قال فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه عند ذلك أنزل الله عليه الوحي. Al-Imam Al-Busairi di dalam Qasidah Burdahnya beliau menyampaikan bahwa beliau ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamma
Beliau ini adalah yang paling sempurna, baik akhlaknya dan maupun baik rupawannya. Dan setelah Allah menyempurnakan rupa dan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala baru memilih Nabi Muhammad menjadi kekasihnya dengan mewahyukan Al-Quran kepadanya. فهل اليتم كان سببا في إعاقة النبي عن سلوك الأخلاق والقيم وعن طلب الآخرة وطلب المولى جل ذكره؟ Syekh bertanya kepada kita, apakah yatimnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi penghalang untuk kita mendapatkan kelebihan-kelebihan dan nikmat dari Allah dan untuk kita menjauh dari jalan akhirat? إذا لابد أن تجتهدوا. Kalau tidak, berarti kalian harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam belajar. إذا أردتم فعلا أن تكونوا رجالا، kalau kalian ingin menjadi orang-orang hebat, اجتهدوا حتى يراكم شيخكم فتقر عينه بكم. maka caranya, nah ini Syekh memberikan tips kepada kita. Kalau kalian ingin menjadi orang hebat dan menjadi ulama, kalian harus bersungguh-sungguh sampai-sampai guru kita, abiyah kita melihat kita dan beliau senang melihat kita karena kesungguhan kita itu. فالثمرة التي ينتظرها منكم أن تكونوا رجالا علماء دعاة تعرفون حق اليتيم تعرفون حق الإسلام. Tujuan, maksud dan buah yang diinginkan dari tempat-tempat ini, dari pekerjaan ini adalah beliau ini ingin melihat kalian menjadi orang yang alim, ingin menjadi kalian orang yang da'i ilallah, yang mereka adalah mengetahui hak-haknya anak yatim. والعلم ليس بصعب، العلم سهل. Menuntut ilmu, dan ilmu itu sebenarnya tidaklah susah. Ilmu itu sangat mudah untuk kita dapati. أي مادة ذاكرها مذاكرة جيدة والله هو الذي سيتولى فهمك وسيتولى العطاء لك أضعافا مضاعفة. Setiap pelajaran yang kita pelajari, dan dengan kesungguhan kita, maka insya Allah Allah akan memberikan pemahaman kepada kita. سنة الله في خلقه. Itu adalah sunnahnya Allah kepada makhluk-makhluknya, di dalam makhluknya. أن من طلب شيئا وسعى فيه يعطيه الله أضعاف ما طلب. Yaitu sunnah Allah kepada makhluknya, siapa saja yang menginginkan, yang menuntut sesuatu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada makhluk, kepada hamba tersebut, bahkan berlipat-lipat gandanya. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan mereka yang mendapat petunjuk. Ketika mereka mendapat petunjuk, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan petunjuk kepada mereka. وقال في الحديث القدسي ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذا كان يتقرب مثل الماشي إلي بالعبادات وبالطاعة فأنا أتقرب إليه كالمسرع بعطائي وكرمي وجودي وإحساني. Di dalam hadis kudusi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa siapa saja di antara hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan dia berjalan, maka aku akan mendekat kepada dia dengan bergegas. Yang artinya, kalau ada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mendekat kepada Allah dengan ibadat-ibadatnya, dengan apapun yang dia kerjakannya, maka Allah akan mendekat kepada hamba tersebut lebih cepat dari dia mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. المقصود كما تتقرب إليه بالطاعة والعبادات القليل الله يجود عليك بقبولها ويضاعف لك العطاء فوق ما تشعر به وتتخيله. Yang maksudnya adalah ketika kita menghadap dan ketika kita beribadah dan mendekat kepada Allah dengan ibadah kita sedikit demi sedikit, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita ganjarannya, balasannya bahkan berlipat-lipat gandanya. أريد كل واحد منكم أن يتذكر دائما. Nah, Syekh melanjutkan, nyo harus habis-habis tak ingat. ما الذي أريده أنا في هذه الدنيا؟ Nah, kita harus tak ingat ku yang lun perle lun di dunia nyo.
وكيف أصل إلى ما أريد. Dan le tak ingat pu yang tak inginkan dapat dalam dunia nyo, kedanya juga harus tak ingat kiban cara lun petruk buat tempat buat tujuan yang lun inginkannya. ما دمت عرفت الهدف إذا لابد أن تسعى لتحقيق هدفك. Selama kedanya kata tepu tujuan kedanya, maka kedanya harus tepu juga kiban cara untuk mencapai kepada tujuan tersebut. وتحقيق الهدف لا يكون بالنوم. Dan untuk mendapatkan dan untuk mencapai kepada puncaknya, untuk mencapai kepada tujuannya, itu pastinya tidak akan didapatkan dengan kita tidur. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu dan mereka dan alladzi yang berjihad, mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan kita, maka kita akan menunjuki kepada mereka, maka kami akan menunjuki jalan kepada mereka. واستعينوا على قضاء أموركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتجدد العلاقة بينكم وبين هذا النبي. Dan minta bantulah untuk agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan, yaitu dengan cara memperbanyak berselawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan memperbaharui kecintaan kita dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه الصلاة التي تقرؤونها دخلنا وأنتم تقرؤونها نحن نجيزكم فيها وبسندها. Salawat yang kalian baca tadi, yang ketika kami masuk dan kalian membaca salawat itu, sekarang saya akan memberikan ijazah kepada kalian, ijazah salawat beserta dengan ijazah sanad-sanadnya. فأسمعونا إياها. Maka dengarkan. Dan nantinya Syekh akan mengijazahkan, yaitu salawat ini beserta beliau juga akan menyebutkan sanad beliau. Nah, jadi Syekh meminta kepada kita untuk kita semuanya membaca salawat yang kalian baca ini ketika Syekh masuk, yaitu salawat nariyah, ya. Kita baca semuanya. 1, 2, 3. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil awwal wa tanfaridu bil qur'an wa rudha bil hawaij wa tunalu bil rawaib wa husnul hawadim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin la. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil awqad wa tanfariju bil qurab wa tuqa bil hawaij wa tunalu bil rawaib wa husnul hawatim wa istasal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin la. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil awqad wa tanfariju bil qurab wa tuqa bil hawaij wa tunalu bil rawaib wa husnul hawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin la. أخذت هذه الصلاة من لفظ شيخنا
شيخ الطريقة الأحمدية الإدريسية الدندراوية بعدن سيد الشيخ أحمد بن علي صالح الدندراوي. قال: وهو تلقنها من فم شيخه محمد بن عبد الرحمن رشيد، وهو أخذها من الإمام القطب السيد محمد بن أحمد الدندراوي، وهو أخذها من السيد إبراهيم الرشيد الزيلعي، وهو أخذها من السيد أحمد بن إدريس المغربي شيخ الطريقة الإدريسية، وهو أخذها من سيدي عبد الوهاب التازي، وهو أخذها من عدد من مشايخ منهم سيدي أبي الأسرار الحسن العقيمي، وهو أخذها من الإمام محمد بن سليمان الروداني، وهو أخذها قال: أخبرنا بها شيخ المحدثين أبو عثمان سعيد بن إبراهيم الجزائري المشهور بقدورة. قال: وهو أخذها عن شيخه أبو عثمان سعيد بن أحمد المشهور بالمقري مفتي تلمسان، وهو أخذها عن الإمام أحمد بن حجي الوهراني، وهو أخذها عن شيخ الطريقة وإمام الحقيقة برهان الدين أبو سالم إبراهيم التازي المغربي صاحب هذه الصلاة، فأجزناكم بها. Kita baca semua qabilnal ijazah. Baca mandum qabilnal ijazah. Jadi barusan Syekh mengijazahkan salawat yang kita baca tadi, yaitu salawat Nahriyah. Beliau mengijazahkan sekaligus membacakan sanad beliau langsung kepada pengarang yaitu salawat tersebut. Jadi nantinya ketika teman-teman baca itu berarti kita sudah punya sanad. Berarti kamu sanad kita baca sampai kepada pengarangnya, itu melalui syekh kita. هذه الصلاة والصلاة المنجية اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. أيضا تلقنتها من فم الشيخ نفسه، والصلاة العظيمية وغيرها من الصلوات، فأجزناكم أيضا بهذه الصلاة المنجية، وسندها موجود عندنا بنفس السند إلى سيدي أبي الإسرار العقيمي، وهو يرويها عن سيدي قاضي مكناس محمد بن أحمد بن يوسف الفاسي، وابن عمي أبي الفضل عبد الوهاب، وهما عن أبي العباس أحمد بن حسن، وهو عن شيخه أبي العباس أحمد بن محمد بن يوسف بن حسن الشهير بالدقون، وهو يرويها عن شيخه الإمام المعروف بالمواق، وهو يرويها عن الأستاذ الخطيب المسمى بالممتنوي، وهو يرويها عن مسند فاس المشهور بالسراج الأندلسي الفارسي، وهو يرويها عن تاج الدين أبي حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة، وهو يرويها عن صاحب الصلاة الولي الصالح موسى الضرير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Syekh barusan juga mengijazahkan kepada kita yaitu salawat al-adhiyah, juga salawat al-munjiyat. Yang kemudian Syekh juga membacakan sanad-sanad beliau sampai kepada pengarang salawat al-munjiyat tersebut. وهذا كتاب دلائل الخيرات أيضا أخذته عن سيد الشيخ أحمد علي صالح الدندراوي، له إجازات من مشايخ كثير، لكن هذا تلقنت التصوف من فمه ومن سلوكه. Kemudian kitab Dalail Khairat ini juga Syekh mempunyai sanad, beliau juga mengambil dari guru beliau. فأروي هذا بالسند العالي عن شيخي سيدي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله القديمي، وهو عن والدي محمد، وهو عن والدي عبد الرحمن،
وهو عن الوليد الأهدل وهو عن محمد بن سليمان الكردي الشافعي وهو عن عبد الله البصري والنخلي وهما عن عبد الرحمن ابن أحمد ابن عبد الرحمن الإدريسي الشهير بالمحبوب وهو عن والده أحمد وهو عن والده عبد الرحمن وهو عن الإمام الجزولي. Ini Syekh membacakan kepada kita sanad beliau. Beliau meriwayatkan dari gurunya dan beliau mempunyai banyak turuk, banyak jalan ketika beliau meriwayatkan yaitu kitab Dalail Akhirat ini. Yang Syekh baca barusan ini adalah sanad beliau yang paling tinggi, yang paling dekat dengan pengarangnya sampai kepada pengarangnya. فأجزناكم بالصلوات على النبي وبالأوراد وبالأذكار وبكل ما يقرب إلى الله تعالى وبكل ما تصح لنا فيه الرواية والدراية. Kita baca semuanya qabilnal ijazah. Qabilnal ijazah. Jadi Syekh juga mengijazahkan kepada kita semua salawat-salawat yang pernah beliau dapatkan dan begitu juga dengan zikir-zikir yang pernah beliau baca. Berarti beliau telah mengijazahkan kepada kita yang artinya kita juga sudah boleh untuk membacanya. Artinya karena izin untuk kita baca dari Syekh. ونجدد لكم سند المسلسل بالأولية عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن مولاه عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. Kemudian Syekh juga melanjutkan, ini ada satu hadis yang mana hadis ini dinamakan dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Kenapa dinamakan dengan musalsal bil awwaliyah? Karena setiap perawi ketika beliau mengambil hadis ini dari gurunya, itu adalah hadis yang pertama kali beliau dengar. Karena Syekh beliau juga seorang muhaddits, jadi hadis yang pertama kali beliau dengar dari gurunya dan langsung bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang barusan beliau baca, yang redaksinya Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang punya sifat kasih sayang, maka mereka akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Berkasih sayanglah kalian kepada seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan berkasih sayang kepada kalian. Ini namanya dengan hadis musalsal. Maka kita baca semuanya qabilnal ijazah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian saya juga menanyakan apa kita untuk mengijazahkan kepada kita Al-Quran, ya Abi. Syekh untuk mengijazahkan Al-Quran. Jadi saya meminta untuk membaca Al-Fatihah, kemudian 5 ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Kita baca semuanya, kemudian nanti Syekh akan mengijazahkan sanad beliau, yaitu dalam hal membaca Al-Quran ini, yaitu surah Al-Quran. Kita baca semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin
أجزناكم بسنة القرآن الكريم. تلقينا القرآن الكريم عن عدد من مشايخنا من القراء المشاهير، فنقتصر على سند شيخنا القديمي لأنه من أعلى الأسانيد، فهو القديمي مفتي مدينة الزيدية ومنصب آل القديمي، وهو السيد الذي سمعتموه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله القديمي، وهو قرأ القرآن على والده محمد، وهو قرأ القرآن على والده عبد الرحمن، وهو قرأ القرآن على الوجيه الأهدل، وهو قرأ القرآن على والده سليمان، وهو قرأ القرآن على والده يحيى، وهو قرأ القرآن على أبي بكر بن علي البطاح، وهو قرأ القرآن على يوسف ابن محمد البطاح، وهو قرأ القرآن على الحافظ الطاهر ابن الحسين الأهدل، وهو قرأ القرآن على ابن الديبع الشيباني، وهو قرأ القرآن على زين الدين الشرقي، وهو قرأ القرآن على شيخ القراء والمحدثين شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري الدمشقي الشافعي، وهو قرأ القرآن على الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن المبارك البغدادي، وهو قرأ القرآن على تقي الدين بن الصائغ، وهو قرأ القرآن الكريم على كمال الدين الضرير، وهو قرأ القرآن على الإمام الشاطبي، وهو قرأ القرآن على الإمام أبي الحسن علي بن هذيل، وهو قرأ القرآن على الإمام أبي داود سليمان الأموي، وهو قرأ القرآن على أبي عمرو الداني، وهو قرأ القرآن على الإمام ابن غلبون، وهو قرأ القرآن على أبي الحسن علي الهاشمي، وهو قرأ القرآن على الإمام الإشناني، وهو قرأ القرآن على الإمام النهشري، وهو قرأ القرآن على الإمام حفص، وهو قرأ القرآن على الإمام عاصم، وهو قرأ القرآن على الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله السلمي، وهو قرأ على عدد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، منهم سيدنا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وهم قرأوا القرآن على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قرأ القرآن على جبريل، وجبريل عن اللوح عن القلم عن رب العزة تبارك وتعالى، فأجزناكم بذلك وبكل ما تصح لنا فيه الرواية والدراية وما يقرب إلى الله تعالى. Kita baca semua qabilnal ijazah. Syekh memberikan sanad Al-Quran beliau. Jadi dari guru-gurunya beliau mempunyai banyak sanad Al-Quran, tapi yang saya baca tadi adalah sanad yang paling tinggi dan yang paling dekat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. هؤلاء أخوة اتصلوا من السودان يسلموا عليكم. Ini ada teman-teman kita di Sudan, kata Syekh. Ini mereka berkomunikasi dengan kita, mereka video call dengan kita, dan mereka mengucapkan salam kepada kita semua di sini. Dan kita jawab alaika wa alaikumussalam. الطلاب يسلموا عليكم. Saya bilang kepada mereka, ini santri-santri di sini semuanya memberikan salam kepada mereka. Ini di Sudan, di negara Sudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Hafizakumullah fi ilmikum wa tilhalikum. وكسر لأمثالكم وكسر ثرواتكم. الدعاء يطلبوا. Saya bilang kepada mereka, ini anak-anak ini, teman-teman kita di sini minta doa kepada saya. المصطفى عنده أن يجعل كل واحد فيه أمة بحاله يحيي على السنة ويحيي بهم السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مجالس طيبة ما شاء الله، مجالس طيبة ما شاء الله، مجالس طيبة. حفظكم الله، رعاكم الله، أيدكم الله، رفعكم الله. هذه مجالس تحسدون عليها، الله يكرمكم. آمين آمين.
Syekh ini berdoa kepada kita semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang doanya tadi. Dan ini teman-temannya Syekh, jadi di sana juga Syekh juga beliau-beliau ini. Nanti kita melalui dapat 2 Syekh dari Yaman dan dari Sudan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara. Kemudian kita menutup jalsah ini, kita menutup majelis ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita baca 3 kali surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini kita akhiri dengan membaca Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih 'alana wa qarabatin lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatin lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatin lana fi dinina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hanya ini dapat kami sampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada Abia sekeluarga dan atas nama keluarga besar Dayah Rauhul Mudi Al-Aziziyah yang telah banyak membantu dalam perjalanan dakwah Syekh ke Aceh. Dan saya atas nama berjemaah mengucapkan dan meminta maaf atas segala kesalahan karena kesalahan semuanya dari penerjemah bukan dari Syekh. Wa akhiran naqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.